एक्स भलान्टियार्स फर्सनि अर्गेनाइजेशननि जे धोरोमारि सिबिनाय हाबाफारि बेजों लोब्बा लाखिनानै गाहाय खुंनाय गेवलां मेलखौ दैदेननाय बे भलान्टियार्स फर्सनिनो मानगोनां आफादगिरि बेवहाय हांख्रायजानाय गाहाय आलासि जोंनि पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारि सार लोगोसे गोबां बेवहाय आलासिफोर दङ आदा प्रेमसिंहनि बिसि बाजै दं आदा गाल्लादानि बिसि बाजै दं आरो बिजां सामलानि बिसि दङ आरो जोंहा बेवहाय बे जायगानि सासे मुंदांखा बिजनेसमेन बिदा गेदेर जोंहा नबकुमार ब्रह्म दङ लोगोसे जोंनि भलान्टियार्स फर्सनि गोबां सेन्ट्रेल आरो स्टेट डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर दं लोगोसे मावथि हान्जाफोर दं आरो जोंहा बेवहाय गुबुन गुबुन धोरोमारिनि धोरोमगुरु बिथांमोन दङ आरो बिथांमोननि शिष्यफोर दङ आरो जोंहा बेवहाय गुबुन गुबुन हारिमु आयदानि मोसाखावरि बा हारिमु ख्रिस्टि पार्टिनि मानसिफोर दङ आरो दुलाराय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर बयनिसिमबो आङो आंनि सिबिनायखौ जासिहरनाय जाहैबाय गोजोन्थों। दिनै बेवहाय आंखौ गेस्ट अफ अनार हिसाबै लेंहरनाय जादोंमोन नाथाय अब्लाबो नोंथांमोननि हांख्रायजानाय सासे आलासिया सफैयैलाय आंखौनो गिबियाव बाथ्रा बुंहोनोसै होननानै बे स्कपखौ होनाय जादों। बिनि थाखाय आङो नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। जोंहा दिनै सान्दुं गोसानि गेजेराव रायजो राजा बिथांमोनहा बेवहाय थिं थिं सान्दुङाव सह्य खालामनो हायाखै जों बेखौ नुगासिनो दङ बेनिखायनो मेलखौ हयथ' जोङो गोबाव खालामनाय नङा। दा जोंनि सावरायनांगौ फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो साननानै बेवहाय बाहागो लानाय जाहैबाय। रायजोफोर आरो भलान्टियार फर्सनि मावथि नोंथांमोन दिनै आं सासे लिडार नङा आरो सासे गेदेमा मानसि आं नङा। आंहा नोंथांमोननि सिगाङाव बेबादि नोंथांमोनखौ गोजोन होनो हानाय सुग्लायनाय बाथ्रा हयथ' आंनाव ओंखारनाय नङा बिनि थाखाय आङो क्षमा बियो। अब्लाबो आंनि साननायाव बिजिरनायाव जा एसे ओंखारो आं बेखौनो बुंनो आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो आङो जोंनि बर'लेण्ड बा बर' रायजो बिनायनि जायनाखि दैदेनगिरि गोबां दैदेनगिरि जोंहा 1967 निफ्राय जाबोदों। जोंनि रायजो बिनाया 1967 बा 1967 निफ्राय जुरिदों। फैयै फैनानै बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जोंनि सोमावसारनाया बर'लेण्डनि सोमावसारनाया जोबोद गोग्गोमै आरो गुवारै जाफुंसार फैनो हादोंमोन। दा दिनै बे हिसाबै आङो जोंनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्डनि सिमां नुनानै गिख्रंथाव आन्दलन खालामबोदोंमोन सोमावसारबोदोंमोन डेम'क्रेटिक पद्धतिजों आं बिथांनि जिउमाया जाहाथे जुदि सोरगोआव दंबा बिथाङा जाहाथे आलो गोजोनै थायो बेनि थाखाय आङो गिबियाव आंनि सिबिनायखौ बिथांनो बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै नोंथांमोनहा बर'लेण्डनि सोमावसारनायाव जे भलान्टियार फर्स सिगां बेलायाव बे भलान्टियार फर्सआ गैयामोन नोंथांमोनहा मिथिगौ। आंनिफ्राय साबसिन नोंथांमोनहा जिहेतुके कर्मबीर नोंथांमोनहा एक्टिभिस्टमोन बे हिसाबै नोंथांमोनहा बांसिन मिथिगौ। दुलाराय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाया गणतान्त्रिक पद्धतियै सोलिबाय थादोंमोन नाथाय बेनि गेजेराव जों नुनो मोनदों जोंनि गणतान्त्रिक पद्धतिजों सोमावसारनायाव आसाम सरकारा जोंनि सायाव बेसेबां डमिनेसन खालामबोदों बेसेबां जोंखौ गाख्रेबबोदों बुख्रेबबोदों बेखौ नोंथांमोनहा दिनै रोखा गोसोआव दङ। दा बेनि जाउनावहाय जोङो मोनसे समाव ओरैबायदि सानबाय जे गणतान्त्रिक आन्दलनजों खालामबाय थायालासेनो जोङो एसे बोलो देखायनांसिगोन। बे बाथ्राफोरखौ सानलायनायनि गेजेराव उनावहाय भलान्टियार फर्स दानाय जादों बेनि उनाव मिलिटेन्ट फर्स दानाय जादों बेनि उनावहाय लासै आरो माखासे जाबावदों लास्ट पर्यायाव BLT सोमजिदों। बेबादिनो जोङो गणतान्त्रिक पद्धतियै सोमावसारनायनि गेजेराव जदिवबा जोङो बहुद बुग्लिजादों सोग्लिजादों जेल जानांदों पुलिसनि लावथि गुलि जानांदों हौवा हिन्जाव बयबो गवाखै गोबां आघात जखम जाबोदों माखासेयाथ' रुंसारियानो जालांबाय। दा बेबादिनो जोङो गिबियावहाय जोङो मोनदोंमोन
बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BAC आरो बिनि गिबि सिफआ जादोंमोन जोंहा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि नाथाय बेजोंबो जों नुबाय जेबो जाया उनाव सानसुमा दानि उनावहाय जादों जोंहा प्रेमसिं दा बिथाङाबो BAC नि चिफ जादों चिफ जाखांनायनि उनाव बेवहाय जेनोखि प्रभिजनफोर होदोंमोन फेसिलिटिस होदोंमोन जे पावार एन्ड फांसन होदोंमोन बेबो सेटिसफेक्टरि जायाखै बेनि उनावहाय बेजों जेबो जाला होननानै जोंनि बे भलान्टियार फर्स बा मिलिटेन्ट फर्सनिफ्रायनो BLT मोनसे गोदान उग्र पन्थी माने आफाद समाव हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानायसै बे BLT बिथांमोनहाबो जेरै हागौ ओरै आसाम सरकार भारत सरकारजों जुजिनायनि गेजेराव थांनाय 10 फेब्रुवारियाव जोंहा BTC मोनसे 6 सिडुलनि आन्डाराव अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोननाय जायासै बेजों जोङो किसु गोजोननाय मोन्दोंमोन जोंनाव माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार जोङो मोननो हादोंमोन लोगोसे माखासे राइट्स जेरै लेन्ड राइट्स लैंग्वेज राइट कालचारेल राइट्स गोबां राइट्सखौ जोङो मोननो हादोंमोन नाथाय बिनि उनावबो जोंनि बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननो हायाखै बिथांमोनहा बै BTC एकर्ड जानाय समावबो सौहैखायाखै उनाव बिथांमोनहा आरोबाव गोदान बर'लेण्डनि थाखाय सिमां लानानै आरो आन्दोलन जुरिफिनदोंमोन नाथाय बिथांमोननि सोमावसारनाया एसेबां गोहोम खोख्लैनो हानाय जायाखै आरो बे हिसाबै अब्लाबो बिथांमोननि सोमावसारनायखौ नायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआ थामथि एकर्ड थार्ड एकर्ड जेनाखि BTR एकर्ड बेखौ खालामनानै होनाय जायासै नाथाय जों नुनो मोनदों दिनै रायजोफोर नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ सेथि नैथि थामथि एकर्ड जानायनि उनावबो जोङो जेनाखि लुबैदोंमोन बे लुबैनायखौ मोनफुंनो दिनैसिमबो हायाखै जोंनि आसल थांखिया मामोन what was main objectives of the Bodo people मामोन सेपारेट स्टेट जाय स्टेटआ आसाम बायदि मोनसे गभर्नमेन्ट जायहानो गासिबो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारा थायो ल' एन्ड अर्डार पावार थायो गासिबो गावहानो गासिबो प्लेन एन्ड एस्टिमेट बा डेभेलपमेन्टनि थाखाय हाबाफारिखौ प्लेनिं लायै लायै मावनो हायो बेबायदि मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेट जोंनि आसाया बेसोमोन जोंनि थांखिया सेपारेट बड'लेण्ड लाइक आसाम त्रिपुरा मेघालया मिज'राम लाइक दिस बिदिसोमोन नाथाय बेखौ सरकारा जोंखौ थगायै फिसा अट'नमास काउन्सिल होबोबाय थानानै दिनैसिमबो थगायगासिनो दङ बेनि बिथोराव जों नुनो मोनबावदों दानि बर्तमान जेनाखि जोंहा BTR जागासिनो दङ बे BTR निफ्रायथ' डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेजेट चिफ मिनिस्टारा आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोलोयै बोलोयै कौशलै जोंनि अट'नमास काउन्सिलनि जेनाखि पावार एन्ड फांसन बेखौ टटेलि बिथाङा दा लांफिनजोबगासिनो दङ जोंखौ ओरैनो थगायनानै माने माबा माबि होनानै बिथाङा थगायफ्लागासिनो दङ दिनै जोंनिफ्राय बिथाङा सना हिरा लांदों ओमफ्राय दा BTRनो बिथाङा सेहा लहा प्लास्टिक बुस्थु रानना होदों जों बेखौ नुनो मोनदों BTRआव दा जोंहा गोजोनथाव जेबो पावार एन्ड फांसन गैला बेनिखायनो रायजोफोर जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि सिमां मा सिमांमोन बियो सेपारेट बड'लेण्ड बेखौ नङाबानो जोङो गोजोननो हाया हयथ' नोंथांमोनहा बे सिमांखौनो लानानै दिनैनि दिनाव एक्स भलान्टियार फर्स अर्गानाइजेसन होननानै मोनसे हयथ' आफाद दादों नोंथांमोननि थांखिया निस्सय रायजो बिफिननायखौनो लादों आं बेखौ सानदों नंखायनो बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव दैदेननायाव जेरै बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिभिन्न धर्म गासिबो बयबो सापर्ट होदोंमोन আমার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া বড়োলেণ্ড আন্দোলন কৰিছিল ইয়াত অকল বড়োসকলে আন্দোলন কৰা নাছিল ইয়াত আমাৰ মুছলমান ভাইসকল বেংগলী ভাইসকল আৰু নাথযোগীসকল ৰাজবংশীসকল সকলো ধৰ্মৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বড়োলেণ্ডবাসীসকলে সমৰ্থন কৰিছিল সেইটো আমি পাহৰি যাব নোৱাৰো যেসকল আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ বড়োসকলক আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া পুলিচৰ নিৰ্যাতন হয় পুলিচে যেতিয়া অত্যাচাৰ কৰে আমাৰ ৰাজ্যত সেই সময়ত আমাৰ বড়ো মানুহসকলে বজাৰলৈ যাব নোৱাৰিছিল দোকানত যাব নোৱাৰিছিল সেই সময়ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে মুছলমানে হওক বেংগলী হওক বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে হওক আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত খোৱা বস্তু লাগতিয়াল বস্তু তেল চাবোন লৱণ এইবিলাকক ছাপ্লাই দিছিলে সেই সময়ত বড়োসকলে বজাৰৰ ফালে আহিব নোৱাৰিছিল
সেইটো আমাৰ আজিলৈকে মনত আছে গতিকে আজি যেটো আমাৰ ভলান্টিয়াৰ ফৰ্চে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে যি পদক্ষেপ যে আমাৰ সমজুৱা অল ৰিলিজিয়াছ প্ৰেয়াৰ সকলো ধৰ্মৰ আজি মানে কি হৈছে প্ৰাৰ্থনা হৈছে পূজা কৰা হৈছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল ইয়াত 19টা ধৰ্মগুৰুসকলে নিজৰ শিশুসকলক আজি ইয়াত আনি পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত বা আল্লাহৰ ওচৰত বা যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰত বা বুঢ়া বাটৰ ওচৰত যিসকল প্ৰাৰ্থনা কৰিছে কিহৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে নিশ্চয় আমাৰ বড়োলেণ্ড বা BTC অঞ্চলত যাতে শান্তি হয় আমি সকলো মিলা প্ৰীতিৰে যাতে চলিব পাৰে আৰু আগন্তুক দিনবোৰত যদি বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে ডাঙৰ আৰু এটা আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনত যাতে সকলোৱে ইয়াত মানে সমৰ্থন কৰে বা আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে মিলিজুলি পেলাই আগৰ নিচিনা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ দিনত যেনেকুৱা আন্দোলন হৈছিল তেনেকুৱা আন্দোলন নিশ্চয় কৰাত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব সেইটো আশা কৰি পেলাই আজি নিশ্চয় আমাৰ ভলান্টিয়াৰ ফৰ্চে এই আমাৰ সমজুৱা যেটো ৰিলিজিয়াছ প্ৰেয়াৰ সেইটো লৈছে এইটো বিৰাট ভাল এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছে মাজে সময় আমাৰ মাজত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ লগত কেনেবাকে ভুল বুজাবুজি হয় ইয়াত হয়তো বিভিন্ন মানে এন্টি সোশ্যাল বা কি কয় সেইটো এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্টস সকলে কাৰ্যকলাপবিলাক কৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হ'ব লাগিব আমি সচেতন হ'ব লাগিব যে আমাৰ BTCত সকলো জাতি ধৰ্মৰ সকলো জনগোষ্ঠী জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে আমি আন্দোলন যদি কৰোঁ বড়োলেণ্ডৰ মুভমেণ্ট যদি কৰোঁ আমি একেলগে হৈ আন্দোলন কৰিম আৰু আন্দোলন কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো যদি সেপাৰেট ষ্টেটটো পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ মাজত আজি সাঁওতাল আছে সাঁওতালসকলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কোচ ৰাজবংশীসকল তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব বেংগলীসকল আছে মুছলিমসকল আছে আৰু নাথ যোগীসকল আছে সকলো জাতিৰ মানে সুবিধাটো আমি চাব লাগিব আমাৰ অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী মন্ত্ৰী মোল্লাসকলে বা লিডাৰসকলে কেতিয়াবা কয় বলে আমি সবাই অসমীয়া বিভিন্ন জাতি জনজাতি আছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ আছে সবাই মিলে আমি অসমীয়া বড়োসকল উন্নতি হলেহে অসমৰ উন্নতি হ'ব বুলি কয় সাঁওতালসকল উন্নতি হলেহে আমি অসম উন্নতি হয় এইটো খালি লেকচাৰ বা ডায়লগত দেখা যায় কিন্তু আজিলৈকে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ একচুৱেল যেটো ডেভেলপমেণ্ট সঁচা যেটো মানে উন্নতি সেইটো তেখেতসকলে আজিলৈকে ভাল কাম কৰা নাই যেনেকৈ কোচ ৰাজবংশী অটোনমাস কাউন্সিল দিছে কি দিছে একো পোৱা নাই তেখেতসকলে আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কমিটি বনাই দিছে কাউন্সিল বনাই দিছে আদিবাসীসকলে আজিলৈকে কিবা পাইছে নেকি ঠিক BTCৰ বাহিৰতো কৰি দিছে বড়ো BKWS তাৰমানে বড়ো কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল BTCৰ বাহিৰত কছাৰীসকলৰ কাৰণে অটোনমাস কাউন্সিল দিছে সেইটো নাম মাত্ৰ এটা কাউন্সিল প্ৰথমত অলপ পইচা দিলে তাৰ পিছত একো খা খবৰ নাই তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কাম কৰি যাব লাগে সেইটো নাই সেইকাৰণে আজি ইয়াত যিমান গোট খাইছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ধৰ্মৰ লোকসকলে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাম যে অসম চৰকাৰ আমাৰ BTC কাউন্সিল বা BTR কাউন্সিলত যিখিনি সুবিধা দিছে সেইটো আমি সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ যথেষ্ট পাৱাৰ লাগে আৰু আমাৰ যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে আৰু এই সকলো কামবিলাক কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ৰাইজো লাগিব উই মাষ্ট গেট সেপাৰেট ষ্টেট আদাৰৱাইজ নো অল্টাৰনেটিভ সেইকাৰণে আপোনালোকে আজি ইয়াত বহুত কষ্ট কৰি এক্স ভলান্টিয়াৰ ফৰ্চসকলে যেটো অৰ্গানাইজ কৰিছে মই আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট হয়তো উদ্দেশ্য আছে আৰু সেই উদ্দেশ্য নিশ্চয় হ'ব পাৰে মোৰ ধাৰণা মতে যে সেপাৰেট ষ্টেট খোজাটোৱেই এইটো মেইন উদ্দেশ্য আৰু এই সেপাৰেট ষ্টেট খাবলৈ হ'লে আমাৰ BTC অঞ্চলৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ সকলো জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক একগোট হ'ব লাগিব আৰু ৰাজ্য পোৱাৰ পিছতো আমি সকলোৰে উন্নতি সমানভাৱে মানে দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা সেইটো চিন্তা কৰিব লাগিব উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মआ जेब्ला दैदेनदोंमोन गोबां हारिफोरनि बिथांमोनहा समर्थन मोनदोंमोन आरो बयजोंबो बिथाङा मिलियोमोन সকলৰ লগত তেখেতৰ মিলাপ্ৰীতি আছিল বেংগলী ছাত্ৰ পৰিষদ
তেখেতৰ প্ৰদীপ দত্ত ৰায় নামৰ সেই সময়ত লিডাৰ আছিলে তেখেতসকলে আমাৰ বড়োসকলৰ ওপৰত পুলিচে যেতিয়া নিৰ্যাতন চলাইছিল সেই নিৰ্যাতন সম্পৰ্কে তেখেতে বহুত পুলিচক আক্ৰমণ কৰি কথা কৈছিল সেই কথাবিলাক আমাৰ মনত আজিলৈকেও আছে আৰু থাকিব গতিকে মই বেছি কথা নকওঁ যে আমাৰ আজি ইয়াত যিখিনি মানে মানুহ গোট খাইছে ইয়াত ভলাণ্টিয়াৰ ফৰ্চ আছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ আছে আমি সকলোৱে BTC এলেকাৰে মানুহ হয় আৰু BTC এলেকাৰ আমি ৰাইজ হিচাপে BTCৰ অঞ্চলৰ